YouTube je goreo tokom vikenda, za sve su zaslužni Cvija, In Vivo i Teodora. Ova ekipa je publici plasirala nove pesme i tako osvojila ovu muzičku platformu. Cvija i Teodora su predstavili pesmu Knockout. Kad pustiš pesmu i kad gledaš spot, zapravo se opustiš i imaš neku pozitivnu energiju, barem tako utiče na mene i na bliske ljude i ljudima koji sam slušala u fazonu sa kao ništa me ne opterećuje i to mi je baš cool. Loži me te stav, u moru hijena, ovde jedini si lav. Svi su kao in, meni je to out, a pojava tvoja obara me kao knockout. Grupa In Vivo je svoj novi album najavila singlom Kairo u duetu sa Teodorom. Kao to je to, ovo je Gledaj mene 2. Mislim, ne mogu da kažem da će da nadmaši, ali definitivno ima energiju Gledaj mene. Zbog mene ti se ti na kraju ubio. Ubio, za tebe bih ubio, ludilo, sebi bih presudio. Ubio, samo da bih ljubio, za tebe vrelije, neko vrelika. Kao solo singl, Teodora je publici predstavila pesmu Tresi Tresi, sa kojom je već danima prva na trendingu. Neida Bešlagić je povodom svog singla Ljubomora, koji je izašao u izdanju IDJ Tunesa, organizovala promociju pesme na kojoj je okupila sve sebi drage ljude i predstavila ono na čemu je vredno radila. Još te tražim, okupan u grijehu, glumiš sveca. A to je samo ljubomora, znaš da tvoji sam ti si samo moja. Novi album Tanje Savić se konačno našao u prodaju u izdanju IDJ Tunesa. Na albumu se nalaze hitovi koji su čitavo leto dominirali na YouTube-u, a koji su ujedno pevačicu i vratili na vrh muzičke scene. Pored novih pesama, Tanja se ponosno pohvalila i vitkom linijom koju je uspela da dovede do savršenstva eliminisanjem alkohola. Neću piti, lepo mi je, baš mi je lepo, bez alkohola. Super mi je, kod meni je super. Čak sam i smršala, majke. I to sam sad isto prvo pohvalio. Znači, samo izbacite alkohol i to je to. Beat Band predstavio je svoj novi singl Ti si moja voda. Potpuno drugačiji i pomalo tvrđi zvuk osvojio je publiku na prvo slušanje, a ove sjajne momke i njihovu stvar možete odmah čekirati na YouTube kanalu idjvideos.tv. Ti si moja voda, s tebe ne mogu da više, s tebe guši me sloboda. Billboard magazin je objavio listu izvođača koji su najviše inkasirali od turneja tokom 2019. godine. Očekivano na prvom mestu liste sa zaradom od preko $200 miliona našao se pevač Ed Sheeran. Odmah za njim je pevačica Pink, koja je od ovogodišnje turneje zaradila nešto manje od Sheerana, i na trećem mestu se nalaze momci iz grupe BTS sa zaradom od $196 miliona.